dukaan le door bolte dan kuatan unam kepedinga dan kuatan anda pel zo kewile JCB sangyam ai kele security power security ten susedi ai dan kuatan unam kepedinga wai ma na suksiat dingu nawan deu na pel kya dingu na sai jing diu na kya dingu wai tan chang sun kepeding dan kuatan ken ding dan kwa apel le security ten poimo sak pangpanga JCB asangya ai kele amau metro na sangya ya amau ni dan dan ke peni pipin pangma complain na bol ni dingu ngay DC order hi lam ka token tu te ting ting na fi kun chi bai tua imu le la hi le dam do in kyanga dukan om ti hi ya tu ni mei ni som le sagi na DC order dung zu ina hiai mun eviction to kisai na door bol aum ti phel khiak ting ina police te kisai na pan la le lu hi DC in May ni nga sang ni le som ni na eviction notice so a he sip so na to imu le le la ya he to kisai na SDO Sisipur ginmon ngai te le jangmin lian SDC amauti makai na noya police ten he dam do in ki ma dor le dukanom te phel khiang na ani wa hi he pen dam do in kim siang thoding de na le he ki ma mi tuam jingkar banga mezuak na mun pi khong suak se kai man na hei pen mi pi te dinga law kai thei din mun adin che ka hei bang order suak hi hi da dina sir jang million SDC ni na hoiloin DC order so anung kal ni inung banga hei bang sep so na ni pata o ma hi dan lengen hi dor bol lam te na hi le janje ka order mu pan hi dan in genwa hei banga kin le bonga kino taka hei banga hongam tan mo pe nu thei siam hoi hello china dor bol tam tak thang pai ma mau hi hei mun a jingkal jeng na me lak son na banga hi kele wak to vel tam ma hoi loina dam doina tulaya COVID-19 to kisaya isolation ward to kinai chika om hi manina mi tam tak tia dinga law hoi thei din muna om jeka DC na hiai eviction notice ahon so khia khidani na SDC na gen hi